ole hei Herald lan isu chu atop to mai don moti lain thom dang mi tu te amoi nan ron nei le zela in lungrul na le in u naw na video te siam chau kan tum to lain hei lengwak official in vona aron tok tlat maya poni sela he post kan share photanga kan thil kalpui dan hi engchi ange ani atopa kan soidon nia laltlan moya ti hian sef Mizoram aron posa lengwak channel nei tu pa hian Burma ti hi musit nan lamrik nuama ti khop mai he pa hi omlo se chuam boru ka direct tawang ka trong na min lo hra thiam ru min lo hra thiam lok ru chu kha ti chung zel hian Burma mi hring a musit zia alare theilawani ama nge hi da thangam tur kan omlo nge adam rei ma Burma lam unawa po ral thuam keng an omnul to sia hetianga aram zonga in musit na hi achak chuak fawani chuan atana poingotang atiatla hianin YouTube link aron da boka hetiang te hi kan ril ruput mangani zela aron votu hi tu chi ange ani ka hrawat hian lengwak official channel te hi zanin lama ke pon kalo en chianga engpon i sela in una na ti chethei zong hi chuanin boruak hi om to lo se a thakop mai ngoi hi kan chu anga yani social media kan khoi du ani po in mi poisoi lo zonga kan che tram hi anga yani mi thiam mi ril thuziak te kan ron share to thina eng ang point in soi shan tumba ila unaw tha khat kan ni ti hi rual ani lo ama ero chu hetiang zonga social media in be hi chu lengwak official hian eng tiang che in nge alak don ka hrelowa dananga akalani po in hei chu ama thu ti te se hetiang te kan boruak ton ani mek la hian voin lama kan video react Benjamin Biak kha kan social activist milar pushela changte hian a video siam thati ema wangin in mun pe katuma engpon i se kan han share le photange pu Benjamin Biak a video hi aron mensona he video hi uluk takin lo ente ma he Benjamin Biak hi chuan thil ni phung aron hrathiamin aron mufu tazat mai kalo soi tum thin kala soi phak chi alo aron soi grand salute badi Biak aron tia Mizorama in mun idu pot chuan Mizoram kholaili taksir chi pa kalo peyang che Indian citizenship idu po in a olsam le rang theyang bering kalo ngai tu po yang che in unawa in lai china declare risela chuan tiang thil hi athleng reng tu zo kania Indian citizenship foreigner active in phallo satema se kan Burma unaw atira bros sis ni thina tanga first ka zenat lahman chuta farka zenat la thale mek hian thil hi an hrefu lovin an du lo mai ani harmol ro Israel sarkar in juda ini phot chuan Israel law of return manga Israel citizenship am pezung zungang hian Mizoram chu India Union 23rd state ni velek ma ila mizo to phot chu khovel khoi muna po omla Mizoram itan Mizoram mizote thinlunga mai po ni lo aram chunga ilunga na tur mun inei ti lo hremolang che taktaka chun citizenship emo foreigner issue te hi union list ni in state sarkar subject pon lamdai ni ma se kanin lungrol tlana frikhat vuana kan tran rol phot da chuan Mizoram mizote hi kan mo lutuk lo kan zim lutuk lo wasin khati dai tur khania Mizo Christian Indian tribal kan lani hri hannom zia hi aron tia he puhria da changte hiam Benjamin Biaka video siam ka thalo tinga ngania kepon ka channel lama ka react na ka da a that ema wangin en tho potomila engang po in lak bishan tum ma ila kan trong te hi a in zul zui veka tin kan eidu zong kan eng kim hi athumuna chuwang chung kan zo na thlak pui kan unaw te pon aril ru hisel tak puila that in lom ton hi a thakhop mai mi an thata an fel na chun tu chunga ma hin tu ma hi kan sul reng lova a thadu lo tlem te hi kan unaw chin lampang te pon ron an thawang hi ron haudu big lo ula thalo na thil ti sual na hi chu Burma ni mo India ni mo thil ti sual thadu lo te hi chu dan angin hrem zelila tin kanin unaw na ti chethei zong hi chuan trong kami thla da lo wila athakop mai engpo ni sela zo na thlak kan nia sual hi kan do tlan anga yani sual kan do tlan lo chuan nam tlem te kan nia chimit mai te po alo ve ani tuna chuan sir chip DC thu chu ai kan share lokange
ral tlan ne na hriat puina pelo turin VC le YMA cha Sirchip District Magistrate Paul Elkhu ma chuan hriat tirna chuin Myanmar ral tlan te ne na India khole tuini hriat puina recommendation pelo turin Sirchip District khotina VC le YMA te cha Sirchip Bursap chuan Myanmar ramboi wanga Mizoram ral tlanten India khole tui chan vole India khole tui ni nalan tirna le khapoimo an nei ve athiang lo ti atar langa India khole tui te chan vole le khapoimo voter ID Aadhaar birth certificate ration card te hi VC le YMA branch te hriat puina tel lo chuan pek chu ani ngai lo Myanmar ral tlanten he na hian khole tui ni hriat puina recommendation pe chuak lo turin Sirchip District ka VC le YMA branch zong te ngen le hriat tiran ni ati sarkar office sang le khapoimo pe chuak thin te po in Myanmar mi te ne na pe lo turin a hriat tir bok ole hei unau kan ni kan ti rual hian ram shanin min then sang tlata ka hria su lo chuan India citizenship dei tur hian kumria ta tanga som pakhat vel India rama chen ve angaya tisang kumria de kum som pakhat vel India rama kanom chuan India khole tuini nakha kan nei thei thina ni chungta chuni thoma se Myanmar hemi khochaklama tanga kan unau te ron lu thi chu a khotina hian in ral tlan kan omatin ral tlan kherlo po ron pem hi anom thin an nung changa thata namril ru an put phot chon engkho VC le YMA po hian khole tuya hin kan pom vekani achan chu kan unau te kan chipui kan zona thak unau te an ni tlata hetiang ten iwang hian kumria ta tanga kum som pakhat chung India citizenship ma kher kha angai thin lawani chung te chu kan thil kalpui dan pela Mizoram a cheng mizo te che dan ania ama ero chu nung thadu lo boina siam reng barmalama po boina siam Mizoram po boina siam milaklo mi noksak hi anom veni hetiang dan pela cha thin te chu atua te ma hian in ngei lovila kho chaklama kan unau te kan zona thak pui te pon lo ngei big su tin Mizoram a cheng a Manipur USA khoya po chengila midik lo dan poisa lo hi chu kan mil lawangai an che pangai dan zom tlat te chu kan unau kan thisen kan blat ani wangin kan khongai angai kan tran pui po ngai chuti rolin dan pela che te chu atua te ma hian i dim lawang u engpo ni se dan hilal bersela mitin mi tan har sana siam tum lowila unau kan ni ang zelin e boina po hi top to sela aduam khop mai